دما خوش ببینرین هجا ایرو 13 تیر ماه 2022 جه روشان روشا چهارشنبه بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی جاره کدن هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا لهمبری خزانی بیکاری او آلوزیا جیان گل سریلانکای سری هلدا او ده انجام داوی دجیل دستراداریا گوتابایا راجاپاکسا آنین سروک دولت راجاپاکسا کل همبری هرسا گل نکاری خوال سر پیام بگره تاوی مالباتا خواه جوالات رویا نهاجی لوالات روشا آورتا هاتیا راگاندن او هولدانین آوا کرنا حکمتا نو تینه کرن. سریلانکا یا سال 1948 جداگرکریا انگلیستان رزگار بو او سرخونا قراگهاند به یک جالوزی نهری مازن را روبروما. د دیروکا ولاد د جارا پیشی پرسکریکن سوتمنی خوارن او پیدیوین جانی او قاسی زیده بون. و یکی هشت کو گل نهی تیرمه بری خوابده آواهین مستلاته. جبر ناراضی بونا گل سروک دولت گوتابایا راجاپاکسا نچارما جکوشکا خواه دور بکوه. او 13 تیرمه راگهاند وی دست جی ارکا خواه بردایه. هاته پشتراس کرن کو سروک دولت گوتابایا راجاپاکسا جوالات رویایه. سروک وزیر سریلانکا رانیل ویکرمسینگا دیار کرکو وکه وکیل سروک او روشا آورتر آدگینه. سکرتر مدیای ی ویکرمسینگا دینو کولنبگ جراوترز را آخری وگوت. سروک وزیر وکه وکیل سروک روشا آورته لتباهی ولید راگهاندیه و لایالتا روش آواجی درکتنا در و قدخه کریه. و پیشاندیران دیار کرد که حتی همو کسین بر پرسیار دست جکار برندن او داوی لچالاکین خو نینن. و بریارداری هشت کو سروک دولت راجاپاکسا و سبهه تاوی مال باتا خو جوالات درکوه. لگوری نوچه آفپی چند ساعت پشتی روا راجاپاکسا یا جوالت لسریلانکای روشا آورتهاتی راگاندن. نایزانین به گوتابایا راجاپاکسا بکوه چویه. لگوری آگاهی بی بی سی برای راجاپاکسا و وزیر مالیه یه بری باسیل راجاپاکسا جی ولاد ترکاندیه و رویای امریکایی. خلق کل قصر سروکوماری لحف جویا روا سروک دولت راجاپاکسا یه 73 سالی یا به هفسر آخره جبو مالدیوان به جوش پیروز کرن. دخوا پیشاندان شرمسار کرنه ده حتانها لسریلانکای 8 کسان جیانا خوش دستان هری کم 205 کس جی بریندار بون. بله بیلان چه شریل اوکراینی جی گراند به نتوین یک بوی راگهاند کو جبر شریل ولاد حتانها بیتری 5000 کسی جیانا خوش دستایه. کمسریا بلند آمافی مروان یا نتوین یک بوی راگهاند کو جه 24 سبات و جبر ایریشا روسیه یا لسر اوکراینی حتی نها بیتری 5000 سیویل هاتنه کشتن. لگور نوچه آژانس رویترز چاودرین لهرمی دراپورا خواه هفتانه ده دیار کرنه کو جبر شهر 5024 کسان جیانا خوش دزدانه. هر وها 6520 کس جبریندار بونه. پشت شهر جهانی دومین شهر هری مزن یل اوروپا ین حال اوکراینی پیکتی. آلی هفدو به آرمانچ کرنا سیویلان جی توان باردکن. تاویوان همویان
Rêveberiya Kiev û Moskowayê di mijara genimê li Ukraynayê de dixwazin bigihêjin encamekê. Wezîrê Karê Derve yê Ukraynayê Dmitry Kuleba daxuyaniyek da. Kuleba diyar kir ku beriya hevdîtina li ser sewqiyata genim a li Stenbolê ew bi rêveberiya Moskowê re nêzî gihêjtina li hevkirinekê bûne. Li aliyeke din cezên Yekîtiya Ewropayê li dijî Rûsyayê jî didomin. Komserê Edaletê yê Komisyona Yekîtiya Ewropayê Dîdar Reynders diyar kir ku welatên endamên Yekîtiyê ji destpêka êrişên Rûsyayê yên li ser Ukraynayê heta niha bi tevahî 13 milyar û 800 milyon euro mal û milkên Rûsyayê cemedandine. Bilê Serokê Amerîkayê ji dema bûyî serok heta niha cara yekemîn berê xwe dide. Rojhilata navîn Biden di serdana xwe de li İsraîlê ye. Gera Serokê Amerîkayê Joe Biden ya ji bo rojhilata navîn dest pê kir. Joe Biden di çarçoveya gera xwe de destpêkê berê xwe da İsraîlê. Biden li wir ji aliyê rêveberên İsraîlê ve hate pêşwazîkirin. Rêveberiya Tel Avîvê jî hewl dide di serdana Biden de tevneke hevbeşya li dijî İranê çêbike. Her wiha asankirina têkliyê navbera İsraîl û welatên Ereban de jî heye. Piştî İsraîlê di plansaziya Biden de serdana bo Filistîn û Erebistana Siûdî jî heye. Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê jî dibêje armanca serdanê xwartkirina peywendiyan têkbirina êrişan bi taybetî mitirsiya Îranê ye. Gera yekemîn ya Joe Biden de li İsraîlê pêkanî û di van kiliyan de jî Biden tevî rêveberên İsraîlê di merasîma bîranîna komkujiya cihêyên ku ji aliyê Hitler û Naziyê ve hatibû pêkanîn bûye. Tevî Biden kesên olî yên girêdayî İsraîlî angoyên Siyonîstan jî di merasîmê de amade bûn. Bi Serokwezîr û Serokê İsraîlê jî hem İshak Horus û hem jî Yair Lapidê ku Serokwezîrê İsraîlê ye niha di merasîmê de cihê xwe digire di komkujiya ku li Holokastê pêk hatê bi qasî 6 milyon İsraîlî ji aliyê faşîzma Naziyan ve hatibûn kuştin û di serdana yekemîn ya gera Biden ya ji bo rojhilata navîn de jî berê xwe da bû İsraîl û di van kêliyan de jî tevlî merasîma Holokastê bûye. Belê her ev 15 salin xelkê Xezayê bi krîzekê re rûbirûye di encama ambargoya ku İsraîlê li ser Xezayê ferz kiriye de rewşa bajar hatiye guhertin netwên yekbûyî li ser rewşa heyê raporek weşand û banga bi dawîkirina ambargoya li Xezayê kir. Di vê navberê de Wezîrê Parastinê yê İsraîlê Gantz beriya serdana Serokê Amerîkayê Biden rêzîknameya ku statuya qanûnî dide 5500 Filistîniyan erê kir. Li Xezayê bêtirî 15 salane aloziyên jiyanî mirovî û aborîl darin. Li gorî rapora nivîsgeha Kurdînaya Kar û Barê Mirovî li Filistînê ya neteweyên yekbûyî derdora milyonek û 300,000 Filistînî pêdiviya wan bi alîkariyê heye. Li herêmê bigiştî nêzî 2 milyon û 100,000 kes heye. Ev jî tê wateya ku ji sedî 62 şîniyên li Xezayê pêdiviya wan bi alîkariyan heye. Li gorî rapora neteweyên yekbûyî di cîhanê de rêjeya bêkariyê ya herî bilind li Xezayê ye. Ji ber qeydên ku desthilata İsraîlê ferz dike, aboriya Xezayê aloz bûye. Di encamê de rêjeya bêkariyê û tunebûna ewlehiya xwarinê û xweparastina alîkariyan zêde bûye. Li gorî raporê İsraîl hin qedexeya li ser ketina kelûpelan a Xezayê ferz dike. Ji 5 mehên destpêka salê ve jimara kamyoyên ku gihîştina Xezayê 8000 e. Ev rêje li gorî 2017 dike ji sedî sî. Lê tevî vê jî jimara nüfusa li Xezayê ji sedî 5 zêde bûye. Li gorî raporê di qada avahîsaziyê de jî İsraîl miqdara madeyên avakirineyên ku derbasî Xezayê dibin diyar kiriye. Ev yek pirsgirêkeke bingehîn ji Xezayê re çêdike.
li gorî raporê zêdetirî 2 milyon Filistînî li Xezayê di nava dûrpêçê de ne û nikarin xwe bigihînin herêmên din ên Filistînê yan jî cîhanê. Ji ber wê nikarin bi şêwaza tê xwestin bên derman kirin. Derfetên perwerdehî, saziyên perwerdeya bilind jî jiyaneke normal û bi destxistina kar li Xezayê peyda nabin. Zêdetirî ji sedî sûyek malbatên li Xezayê bi zehmetên rastîn re rûbirû ne û nikarin pêwîstîn bingehîn ên perwerdeyê peyda bikin. Neteweyên Yekbûyî di rapora xwe de banga bidawîkirina dûrpêçê kir. Li aliyekî din beriya serdana serokê Amerîkayê Joe Biden bo İsraîlê, Wezîrê Parastineyê İsraîlê Benny Gantz gavên ku di çarçoveya pêngavên avakirina baweriyê yên navbera welatê xwe û rêveberiya xwe ser a Filistînê de hatine avêtin erê kir. Gantz qebûl kir ku mafê hemwelatîbûna cûr be cûr bide 5,500 Filistîniyan. Amerîkayê da dike ku Îran amadekariya firotina dronan bo Rûsyayê dike li dijî vê ji Îranê bertek derket. Rêveberiya Tehranê got hewildanên avakirina hevbendiya ewlehiyê li dijî wan siyaseteke binketiye her wiha destnîşan kir ku ewlehî li herêmê mijareke giştiye o naye parçekirin. ایران و امریکا جارکدن زمان توانباریا لدیجی هفزه دکرنه. ناشی از خروج دولت امریکا از توافق برجام رو بپذیرن. بردف که وزارت کار دروه یا ایران ناصر کنعانی دی جوینا چاپمنیه یا هفتانه دا آخوی و گود. هولدان نواکرنا هفبندین اولهیه لدیجی ایران سیاست گبن کفتیه. مجاره اولهیه لحرم مجاره که گشتیه و نای پرچکرن. چرا گشتیه لحرم دی زرار بده اولهیات تباهی اولاتین حرمه. کنعانی دیار کرد که سیاست آواکرنا بلوک و هفبندین اولهیه با آماده بونا هزک نروایا اولهیه حرم تک دبه به انجام و افتشتانی زمان. اسرائیل ده تک برنا اولهیه حرم ده فاکتوره کی سرکه و خدمت استقرار حرم ناکه. باورم که ولات حرم دوی تشتی فرق بکن. کنعانی آنی زمان که واشنطن به هولدان آواکرنا وان هبندیان هولد ده سوک نو جبو چکن خواه که. ایران دوی باوریه ده یکو اولهیه لحرم تنه بریا مکانیزمین حرمیین گشتی به بجداری همو ولاتن حرم بی دستوردانا درو پیکانه. بردف که وزارت کار دروه یا ایران و هادومان لگوری سیاست واشنطن آل حرمه دوی ولاتن حرم پیمان آشتی به اسرائیل را چکن که او هیزکن روایه. هلوست امریکا لهمبری اسرائیل زلال و نهاتی گوهرتن. سیاست واشنطن لحرم پشتوانی سیونستان و مسوگر کرنا اولهیه و لسر حساب اولهیه ولاتن حرمه. او سیاست که عاقلانه. ناصر کنعانی دازانین که هولدانا نورمالیزه کرنه که فرمی یا جعالی ولاتان و نرینا گل انحرم یا لهمبری اسرائیلی ناگوهره. دبن ناوی پیکانین آرامی دموکراسی و آشتی ولاتین مین امریکا و انگلیسان گلک ولات دایر کرن افغانستان، عراق و سوریه هنگ جوان میناکانن لشونا آرمانجن که بحثا وان دکرن تنی ویرانی تالانی و کشتن لپیخواهشتن سازیا راگاندنا انگلیس BBC اشکره کر که هیزین بریتانی لافغانستان بدهان کس ام بگونه کشتنه. پشتی ایریشا 11 ایلونه یا باجار نیویورک به سرکشی امریکا لدیجی افغانستان ایریشا کمزن دست بکر. دوی ایریشه ده ولاتی که هری زده دستک دا امریکا انگلیستان بو. اف دولتین کوه دمه ده بین ناوی هفکاریا لگل قاعده ایریشی دستلاتاریا طالبانه کرن. پشتی 21 سالان دیس آف ولات را دستی همان تفگره کرن. سازیا راگاندن BBC انجام لیکولین تکلداری کارن ارتشا انگلیز لافغانستان اشکره کرن. But some believe it is time to look again at the behavior of SAS death squads. لگوری لیکولینه هزن تایبت ان بریتانی SAS سوجن شرع مزن لافغانستان کرن و گود. هزن بریتانی جو کنترل درکتن. در دورا 54 افغانیان بگونه کشتن. فرماندار مزن انوی دمه بحث آوان سوجن شر نکرن. لگلوان بلگین هاتن وشاندن جی وزارت پاراستنیا بریتانیای هجی ادعات که کو هزن وان لگوری پیوانان خدمت لافغانستان کرنه.
برێبینەرین هێژا بەشێکە ji senatörên Kongresa Amerîkayê li dijî wî yekene ku balefrên F-16 ji bo Tirkiyeyê werin firotin. Li gorî wan dewlementkirina Tirkiyeyê di warê balefrên şer de wê rewşa li herêmê aloz bike û rê li ber zêdebûna kuştina mirovan veke. Serokê Amerîkayê Joe Biden di civîna dawiya NATOyê de ragihand ku ew alîgirê firotina balefrên F-16 ji bo Tirkiyeyê ye. Biden ev yek jî beramberî erêkirina Tirkiyeyê ji bo endamtiya Swêd û Fînlandiyayê eşkere kir. Lê diyar e ku Kongresa Amerîka mîna Biden nafikir e. Bi rojan e endamên Kongresê ji her du partiyan nameyan ji bo Biden û Wezareta Karê Derv ve Blinken re dişînin û têde wan hişyar dikin da ku rê nedin firotina balefran. Endamê Meclisa Nûneran a Partiya Demokratan Chris Papers diyar kir ku fikarên wan hene Tirkiye van balefran ji bo binpêkirina serweriya Yunanistanê bikarbîne. Endamê Demokrat Frank Paulin jî tevî 28 senatoran name ji bo Biden şand û dijberiya xwe a li hemberî firotina balefrên F-16 anî ziman. Di nameya senatoran de şefê rejima Tirkiye Erdogan weke berjewendî perest tê binavkirin û tê gotin firotina balefran ji bo Tirkiye wê Erdogan neke hevalbendeke baş ji bo Amerîkayê. Firotina balefran li herêmê tenê wê rê li ber zêdebûna kuştina mirovan veke. And the new Youth Privacy and Marketing Division at the Federal Trade Commission. Şêwirmendêberê ewlekariya netewî ya Koşka Spê Bolton di bernameyeke televizyonê ya ku bejdar boî de îtirafeke balkêş kir. Bolton got, min alîkariya plankirina darbeyên li welatan kiriye. Bûyerên şeşê çileya 2021 li Kongresa Amerîka hîna di rojeva welat de ye. Şêwirmendêberê ewlehiya netewî Koşka Spî John Bolton li ser mijarê bû mîvanê weşaneke taybet a CNN. Bolton xwekî kesê ku alîkariya plankirina darbeyan li welatên din kiriye binav kir. Lê Bolton îşaret kir ku êrişa xwînriciya Kongreyê ya li Washingtonê ku di şeşê çileya 2021 de ne beşek ji hewildanên wiha bû. Carefully planned coup d'etat aimed at the Constitution. That's not the way Donald Trump does things. It's rambling from one half. Di navbera pêşkêşvanê CNN Jake Tapper û Bolton de li ser wê yekê ku serokê berê yê Amerîkayê Donald Trump encamên hilbijartinê qebûl nekir û hewil da derbeyê pêk bîne nîqaş derket. I don't know that I agree with you to be fair, with all due respect. One doesn't have to be brilliant to attempt a coup. Bolton got, şeşê çileyê ne êrişeke li dijî demokrasiya me bû. Ew nobedariya Donald Trump li ser xwe bû. Bûyereke yek carî bû. Bolton li ser bûyerên şeşê çileyê ku wekî darbeyeke bi baldarî plansazî kirî tê binavkirin jî ev tişt anî ziman. Trump wisa kar nekir û ew bi hêsanî ji fikrekê derbasî fikrekê din bû. Dema ku Tipper bersiv da hûn nehewcene ku hûn pir jîr bin ji bo lêdanê Bolton got. Weke kesekî ku alîkariya plankirina derbeyan kiriye ne li vir lê li welatên din ez napeşirînim. Gelek kar hewce dike ya ku wî kir ne ev bû. Ew ji ramanekê ber bi fikrekê din ve diçû. Li dawiyê de wî rê li ber van ser hildêran vekir. Bikevin Kongreyê lê ne ji bo hilweşandina destûra bingehîn. Bolton ku wekî şêwirmendê ewlehiya netewîya Trump 2018 û 2019 kar kir, diyar nekir ku wî alîkariya kîjan hikûmetan kiriye. Overthrow the Constitution to buy more time to throw the matter back to the states to try and redo the issue. And if you don't believe that, you're going to overreact. And I think that's Bolton yê piştgirî da êrişa Amerîka ya li ser Iraqê û parêzvaniya bombebarana Îran û Koreya Bakur ji ber nêzîkatiya xwe ya zêde di destwerdana siyaseta derve de birêveberiya welat re nakok bû. Donald Trump jî 2019 ji ber van sedaman ew ji kar derxist. Di êrişa şeşê çileyê ya ser Kongresê de polîsek di nav de 5 kes hatin kuştin û bêtirî 140 polîs jî birîndar bûn. Dozên derbarê serdegirtinê de jî dewam dikin. who had actually gone into the Capitol who said today that he had blinders on and he was too loyal to one person. That is the central point.
بلنو چنمه بداوی بون هر شاد بختوار بن